fana ngoba uthi wamlontuza ngemuva shuthi nalezi abafana zikwi-risk awunankinga wena uxolile ku-right akabuyi azokwenza njalo ukwenza njalo futhi nalezi zakho ingane usangazenza uphinde uxole mfethu kodwa kulungile uNkulunkulu wasi kusho ukuthi nalezi ezinye ingane zakho usangazenza aphinde axole ngoba phela nanga ukuthi usedonsile akaphume Angiboni ukuthi umuntu wakuzwisa ubuhlungu empilweni usuyophinda umxole ngoba uba nesifiso sokuthi ingathi angafa. Uba nalonto leyo because of vele usuke sekadamejile kubulele ngokomqondo. Ungaze ufisa nokumthengela izinkabi. Nje. Yabona ukuba mhlawumbe ngicacisa nokuthi afe nje ongangenza into ebuhlungu kanjalo noma enza ingane yami. Yabo manje kuba kucaca ukuthi njengoba bekhuluma still uNonhle mhlawumbe usakhala uyasho ukuthi nje yabo manje nje ayihlangani azi Nkosi yami angifuni abe emotional nje mhlawumbe abe siyayikholwa lento yabo lonto umbone yazi khona abantu athi umuntu nami ngavelela kule nkinga nje ngonyaka othile makayikhuluma yamuvela umuntu uthi emotional omunye aze akhala size simbuka ukuthi yakhala yes umuntu osuke elimele so umuntu oyikhuluma ngathi uxoxa inganekwane othi nje usedonsile Nkosi yami akaphume sanibona busaphila yebo njani Siyaphila njani? Hey siyaphila bafowethu nodadewethu. Hayi ngiloku ngihleli nginani la nginilalele odabeni lukamfowethu lo olapha ngaphakathi ejele. Cishe nje kuningi esengikuzweni ngizongixolela ngomsindo ukuthi nje ngisemgwaqeni and la ngishayela khona kwakho wakhona ukho right kodwa nje nami ngifisa ukudlulisa ukuphawula nje kafushane ngale ndaba ngoba iqiniso lisobala lana ngazi ukuthi abathi niya defender noma siya defender bakhona ukuthini angeke okokuqala umuntu omdala ugogo loya asukeleke nje akhuluma amanga phambi kwe-South Africa yonke angeke and njengoba nisho ukuthi izitori zalabantu azihlangani njengoba khona oqeda kusho nje ukuthi yabona umuntu uma wehlakalelwa isimo esikanje noma ngabe sekudlule 30 years mawumbuyisela kulawo ma-interviews lawo uyakhala uyahluleka ngisho ukukhuluma how much more ke kulo wangaphela isikhathi esingakanani waphulelwa hayi khona ukushaya amanzi laba fowethu akazanikwe ngisho kodwa-ke akazanikwe inhliziyo necala isoze yakuthola bengaphethanga bekazithandakana so nje kuya-actwa lana ngampela inhliziyo necala ithola ukuphumula sinethemba lokuthi ugugu uzokwenziwa ubulungiswa engikuthandayo ukuthi mhlambe ngokwenza kwabo kanje mhlambe istate singase simkhokhele abe rich ukudlula bona kuphinde kube yibo futhi abalandela yena ngoba most yalabantu abadefendayo khona emndenini uyabona ukuthi ngathi balambile badefenda ngoba lo Ntuzuma wakhona uyabondla uyabo so nje hayi ngicela ukuma lapho ingane zakwethu ngizokwehla ngidedela abanye bengithi angibeke lo mbono nje ukuthi hayi something is not make sure here ungathi udlwengulwe in a period of maybe 9 years but wena suhilile uthi hayi ku right akaphuma umalume so sedonsile awukhali ngisho ukukala awukahleni bafowethu ngiyabonga ngithu Siyabonga Ntuzuma. Siyabonga Ntuzuma. Hayi kodwa lani khona manithi akakhalanga lokalithishu ibingekho. Ngikhala ngethishu ngikhala kayinibamba amaze ngibone ngishintatheli akancelanga ngisithishu ngesemibamba hawe akanikwanga ngishithi ngoba isidingo sayo sasingekho iprison ipresa phela yele yabo ngishamaza awatholanga lutho
Hayibo echaza nje. ustrong Ezikhululekile ustrong lo girl ustrong kakhulu Hayi cha imbobo. kodwa anamandla shemamanga emhlabeni. Hey, and abantu bayawakha manga umuntu Moshi ufunga ukuthi Mlomo. kubo ubhala story. Yazi kubo ubhala story. Uyacabanga amanga kwazi ukuvalela umuntu ejele isikhathi esingaka. Hayi leshem. Yo. ambulele nje lo muntu ufephile Sebeyamxolela, bayamxolela engaxolisanga. Hawu Sebeyamxolela nje. Uke wathi uphi ukuthi yaqolisa and ebhlungu ukuthi ubaba lo oqala uku-interviewa ushilo yena wathi angikuphiki nani uyanganasena kanjani yena ubaba uDlamini na athi cha angikuvumi ngoba ngikwenzani uyanganasena lo baba ayivumile into ayenzile Yena And manje ukuthi akayisolini uthi cha cha ngiso uyisola kanjani yebo uyisola kanjani into ongayenza vele uzothi uyisola kanjani yabo uyisola njani hayi And ngikubona konke ngiye ngibeve laba abacomplaina ngokuthi uzobe wenzile phela uma uyisolo but masekehleli like iminyaka emingaka yini asayibikelayo. Ngiyamuzwa uthi kade amxolela hayibo uNtuzlu yena wonke noxolo. Uthi kade mina kade wathi unzima lo Ntuzi yazi usa kodwa yena kodwa sawungani mbhemu vala amakhala yini inkinga yakho? Yabo nje ndisela isikhala sakhe la ngazi noma kaboni. Hayi sa. and clean Sasiyacela siyakuncenga abantu. Siyacela